Umwe wa commissioners a CRA. CRA ni Commission on Revenue Allocation. Aroiga atia? Arauga atiriri, rirendekithia ria deputy president ria kuga ati gukorwo na one man one vote one shilling. One man one vote one shilling. Ndigikorwo tu nokio kigeri kiria kingihota gutigirira ati mbeca cia bururi wa Kenya ni ciaga uria kwagiriire. Uhoro wa wingi wa nduri. Tikio kigeri kimwe tu kingihota gutuga ati nikio kiri huthiragwo gutigirira ni kwagio na mbia. No maramwaka. Niki? Tondu Gikuyu kirenda one man one vote one shilling. Yes. Riu mundu uramihura ni arethukiria gwa Gikuyu na agatuma deputy president witu Rigathi wa Gachagua tumwende muno. Riu commissioner arauga atiriri, we want development to reach every corner of this country, and when we use the one vote one shilling one parameter, some Kenyans will be left behind. Tutiregete gwaka bara cia guthie no hoya. Tutiregete gwaka bara cia guthie no hoya. No hoya. No kira turagwa ni atiriri bia igayo na wingi wa andu. Na tiko gwo kana. Akona kwanyu kwena andu 10,000 ri gugwa ko bara ya 10,000. Take tuyurie tuli ta Kenya tondu riri kire ndeyurie nikio ringi kirabamba mu Kenya hari ari. Niki kiagire kurehe maendeleo. Ni andu metagia maendeleo kana ni maendeleo makoragwo ni andu. Yani taru tuge ni andu marehaga maendeleo. Ni andu marehaga maendeleo Njoroge. Taru koraga atiri andu marendia migunda maratutwara Malindi magatutwara na kungi guothe. Tugathi tuka develop. Andu mathi magura mugunda kuu ri. Thirikari kona kundu kune guo kando ikarehe barabara, ikarehe thitima, ikarehe mai. Taru goria ri. Ni we handu hatako Kikope. Kikope ndahona. Kikope tio turuga kuria nyama ona tukajigua Kamagira ni mahathukirie muno. Kamagira ni andara moka kugia mundu ati ukatu kwenderia nyama. Ni kuri acio. No broka cia nyama. No njira ya kwendia. Andu acio ndukanende horo wa mathukagia wira wa mundu tondu akwendagiria nyama 1,000 aringi ni ya 800 neri ni make ni andu oru muno. Na gukiria kiwe. Niki ndaruta wira ungi maira kiri maingi. Aragiuka kunjira haria ngura na njui ndiaga hacihi Serengeti. Fair enough. Riu ri Kikope ri miaka iho mithia ngure hatia koragwo ugu hahana ginya parking ya marori manene ma transport na miaka roke igutuka town nene muno ni andu manjiri gukaga hau makarugamaga hau mundu magiki anariciria ria ingiheheria andu kanyama ri igithe to mari unginake guka ingiga mpesa ri githe to ingiga maguta ingiaka kanyumba ka matereba ga ukomari tauni igigate koguo andu nio makuragia kundu koguo na kuku menene ya rugongo rwa bururi guku ko gwiko muri ona ni meke maundu ni matiga uka gwikara Isili ni macoke na kuria wone maendeleo megwitwara ku direct macoke matwende muno tuli ta Gikuyu tondu ithui matuthiaga handu heihiga hagatuika mugunda tondu maraiga atiriri we are not going to consider that because it never came from any county. Ate gutire county ratwarire ikaya ria muthemba ucio ria one man one vote one shilling koguo matigwe cirio horo ucio no Gikuyu kirauga kirenda one man one vote one shilling. Taru aroria tiriri, how will this revenue sharing formula accommodate the interest of a large scale farmer who provides food for the rest of Kenyans? Tondu goko kwanyu mwena andu ngina makuhaniririe muno ri mundu wena kimugura kineta ika 1,000 urimaga irio cia guteithia Kenya ekumulika atia ate guteithia ni kwendia mendagia irio ti gutuhe matuheaga tondu ate who provides food for the rest who sells food ni gatheti ni macenjie matiogwa ni provide ni kwendia the large scale farmer who sells food not provides ni kugura tuguraga irio ti kuheo tuheagwo tondu atongoria akuma guku county ci classifyagwo ta arid and semi arid lands metago have also dismissed the idea. Ni mararegana na riciria riu tondu riri ona kwao ni rirahurwo ni andu akwa. They are vowing to counter it with their own proposal, the one man one vote 1 kilometer revenue sharing formula, which is likely to further complicate the country's politics. Gogo Njoroge niki hakiroranio. No menya niki kiroranio. Interest ni 1 shilling. Ni metikirite horo wa one man. Ni metikirite horo wa one vote. Na makauga 1 kilometer. Ithio na ithio guko gwitu kurerwo ni one man, ne one vote, ne 1 shilling. Kogo shilingi no irarehe thi, shilingi yumaga ku. Becha ciumaga ku. Nigotuikia atiriri basi. Kiria county ya ruta kibeca ri kana kimuhuko ri. Bakaheo percentage. Nona ando ya koko asal. Ni metuaga thini. Na tia thini. Njoroge wa githijura kora mundu na ngamira 200. Ngamira mwe ni makiria milioni. Urakora mundu na tufuri ngiri na mburi matwendagiria ate cioka uko 10,000 irakinya uko erima ku 10 igikinya uko 50 twarie mama iria etagwo mundu ucio ni muthini aca guko gwitu wonka mugundu uria munene matwi naguo ni 40/80
40 by 80 ati gwakwa twahura nguo tugita mai moka gwaku akiritwo ni mundu wina mburi 20 na kuria ni andu ni matiga gwitua me thina amwe ti mathina tajira kama utondo na kwagaramire ti thina tareke ngorie kama utondo no turithia iciri no ciririo na Kenya no mareyuria ungirwogaire bururi wa Kenya mbeca kugayo ri njira iria itekuhutia itekuruha mundu ungi na kuria ne kuruhe na andu othe maigweta maiganira niriku maundu mere andu percentage yao ya mundu ikoro ni onene population yani population iko ni kindu kira kinene wa keri uria muciarithagia aiko ng'ombe yaku niyo kamaga iria ringi ngumihe ndire miru nyingi aiko ni heanaga iria riria ringi twi hamwe aiko ni ngorora nginya kio kianyu njoro kwa githiji kuri andu angi matindaga wira one kurura guku na tuthie page 10 12 12